impano zacu imana z'igihugu umva zirahonyogwa je ndibuka habaye show nababaye cyane kana uteye story harabaye show kwa nuze kwa yateguwe na DJ Paul. Iyo show je nayifashe kumenga ni show yo gucinyiza abarundi hari ndi abarundi sometimes ku ruhande rumwe kwa yuko nkaje yo ndibuka yambwiye ngo yari nuze habaye show zizabaye ndi kumbya mvuga imwe yabaye yari 10 years anniversary of Crystal sinuka neza ngari anniversary yanuze yakabare kiyo ico gende buga ko yambwiye ngo burya rero barinjibaza bari benshi bisaba gukora indirimbo zitatu kandi izo ndirimbo zitatu bikunze zifatanye kuko umuririmbyi niwe ahamagara ubundi kuri stage sinzi ko twataho yes umuririmbyi niwe aza guhamagara ubundi kuri stage icyagiye kuba n'iki rero nagenda tegura kuko yambwiye ariko rero maze kugira kuri location natangaye ngeze kuri nuzuye kuri ko musi gukora show nagenda kora nona habuse umwanya utagenda kwa rumva sindi pose muri make ko narigeze gukora show mbere brankati kuri stage ivyo bintu nyene bimborikana kandi iyo shati gwa DJ Paul bankatira ku muziki rero uwo munsi ndavuga yewe yuko ifuko ndabigira faster si ndose kunkata ku muziki ndakora faster nakugana n'abafana nta yumva nta stability nageze kuri stage maze kuvayo abakurikiye nari nambaje ati eske nibyo kuna kumuntu agira live music ngo yamenzo nizo birimo uri kumva papa wanje yenda kugira uburyo abarusi kumva tudasupportingana tudashaka kumundi mugenzi wacu yatera imbere ntabwo tugerageza iyo show yabaye nka show kumera nk'ushaka kubushira hasi icyo gihe nari nkaze nyine nari mfise indirimbo igezweho yitwa Body yari igezweho Stax nibwo yasohoye. Can you imagine umuririmbyi nakoze video zinde nkora kurabo yasoshomura umuririmbyi munini mu Rwanda ucunjana kuri stage barantanguje kuri stage inyuma yanje umurikije umuproducer agaca avuza indirimbo yo mu Rwanda kuri piano. Can you imagine uwo yakubise iminota 30 je nakubise iminota 10 hari haruyi uwakurikiye inyuma yiwe umuririmbyi baci bahamagara abafani ati nimwegere imbere uyu musaramagara abafana mwegere imbere uri kubyumva mugabi wawe bari bigice inyuma nyiririmba bari hariya umuvumo musinigeze avanga umuntu nimwegere imbere ariko mpejeje kuririmba haje umuririmbyi akurikira umuproducer baci bahamagara bari abanuza abafana ati mwegere imbere umuririmbyi yakurikiye na freestyle yaraziginze zindirimba adafise ko afise indirimbo menga zicika zitatu aravanga mo freestyle zika zingahe yakubise kanseri minute mbona ukumagaza umutima uranja ro ndavuga umuziki wo mu Burundi sinzi ibintu byabayemo uwakurikiye ugira gatatu wowe nagiye mbona yibakintu kuri stage byakuntu umuntu bateguye nka show yiwe akashaka kuzana ibintu bya creativity kuri stage ucubibona nageze kubikora kuri show yanje nakoze mu kinama barabibonye bijya kesho bagira kuri show nyene show bari yako gufisa umwanya ari bakintu kuri stage akwita ama freestyle ararimba indirimbo z'abandi yakubise isaha yose urumva jewe narumva uwo munsi natashe mvuze ati umuziki wo mu Burundi uzotugwaza depression gusa abafana ntabyo bamenya umunsi natashe mbabaye sana rero urumva ngo umuntu yafashe ni kuvuga abaca barimba inyuma yabo sinabyitayeho gusa maze kubona show nyinshi zigenda zibanga mu Burundi nyinshi zabaye zarasubije inyuma zatesheje agaciro abaririmbyi benshi kuko wasanga bazanye muri byo hanze barashaka n'umuririmbyi ngo gahunda asubiza izina ugasanga bamuhaye agaciro gasumba ako muririmbyi ugasanga ni n'umurigenda akomeye
nk'aba Big Fizzo tubona ugasanga baza umuririmbyi mutoya ugasanga bamuhaye agaciro gasumba bikambabaza sana telling you the truth. So rero ikintu cya mbere no kubwira iyo se muvuga by'indimi byo kuririmba indimi z'inyamahanga n'ibiki mubanze kabisa abarundi mubanze mugerageze tugire effort gukunda iby'iwacu gushikira nta muntu azokubaka igihugu cacu nta muntu azoteza imbere iby'iwacu nta muntu azubaka igihugu cacu kese twebwe nyene umugabo tubandanije guca tuko turagisambura kuko impano yanje ihesha iteka igihugu impano y'imbere y'Yesu mu gihugu ihesha iteka igihugu cacu iterambere ry'umurundi n'iterambere ry'igihugu twishimire iterambere ry'umurundi rero aho muri hose muri abari hanze y'igihugu mushikira umurundi wanyu festival abandi mu bashikira mu nyuma JD1 novuga ngo nka wewe vraiment aho ngeza je nabo ngeza kubona urakunzwe cyane muri kino gihugu ca Kenya. Asante sana. Jewe nkunze guca henshi hari abarundi kenshi henshi sinzi kwirengagiza umurundi je mugihe duhuye n'ubutanzi ndashobora kuburamuza urabona so kenshi ndakunze guca ahantu henshi nkasanga indirimbo zawe nizo ziriko ziravuzwa indirimbo za D1 abarundi benshi usanga bari mu masaro ibintu n'ivyo igisaro dobote urabona kinyozi kenshi ku buryo budasanzwe ku buryo budasanzwe rero novuga ngo wewe gerageza ukore nizo nguvu zawe kandi uzoshika kure ugerageza ukore na nguvu zawe n'uwo mutima wawe nyene ufise ukoreshe urafise umutima kabisa wo gukunda ibikorwa ukoresha umutima wawe wo gukunda ibikorwa ukore cyo tuzoshishikara gusapotinga aho tugeza n'inguvu zacu ariko ndazi yuko uzokwiragira muri East Africa uzokwiragira kuko uvize indirimbo zikaze ariko ibigasi byanje mugariko kugira ngo ukwiragira no muri no bihugu birasaba yuko n'abari muri bino bihugu bindi bitandukanye bashobora kumenya icyo uri kuraririmba bamenye icyo uri kuraririmba nubwo twaririmbamo ururimi rwacu ariko tugerageze kuvanga n'izindi ndimi sawa je no kwinova ngo thank you so much Wana nk'unya ari nga muri Kenya mu kazi ka minsi yose ka kinyozi barakumviriza cyane nike D1 Kenya urayoboye by the urayoboye Kenya kabisa umwe ko turakunda cyane urayoboye muri Kenya muri Kenya gusa ariko ikinjera cyane barundi bari hanze y'igihugu benshi barashika impano z'igihugu mumaze kubibona cyane bari gucyana ku mbuga barushikira kandi abarundi nabo mu byumve tugerageze tuje kuri Instagram kuri Facebook gusa ndazi ko muri Kenya benshi bakoresha Instagram Tanzania bakoresha Instagram ndumva Instagram zacu usanga ziri hasi abari gukina rero kuri nuze kuri TikTok mugerageze muje kuri Instagram Lydia karibu sawa ugira ijoro ryiza asante sana mugira ijoro ryiza muri Kenya thank you so much Ego Lydia oui merci beaucoup Ego mjini ndashimana namwe Ego ndashimana kabisa cyane Mama papa yagiye ku majob mama nari musoko kugeza saa 2 z'ijoro ntanumbaza kubari oui nekawe kondaka kore kumva nje n'uburyo muranumva muvuga oui afternoon tubwire muri afternoon inspiration byari bimeze gute muri studio abafana bayakiriye gute tubwire afternoon indirimbo nagize idea ari mukobwa dukundana dutemo yani true story yari imeze neza nyene ariko umuhiranye bamucunga cyane tuganye bo numva nagize ka idea kuko nyene biza kunambu nimutinya papa nimutinya mama makaya nabaza ko bahari studio njye recording nje nacyo nayikoze production yayo
hafi 80%. So byari ibintu byoroshe kubera n'ibintu kandi by'iwanje tu. Yego. nyene yani yari true story iramaze gushika like ukarira umwana byari bimaze gushika ukarira ukamurira ibyo mukunzi ukamurira iwanyu like Kumurira, what do you mean? Like, yani wari kuramuhamagara yani story vuga okay mama si hari papa si hari yeah. yani afternoon ingo yani ingo biramaze gushika like Yeah, the story. Ni kugira dushiringe. Sangire ibi birabasaba iyo kumwe n'umukunzi wawe mushaka muri salo. Mukabona televiziyo. Gusoma, you know? ukachukora kuga poitrine Kagira mbisa. Ndeka. so yarango ibyo songo pe Asante sana. tugire rero kuri Tessa mbega ni Tessa izina ry'umuntu canke Tessa yani ryoha like ni Tessa yani tusiguri iyo title yeah Gutesa gutesa kandi mbere gutesa tubanza guteseka. okay kuva rero kuri yijya nyine twatanguye kumenyera ko wayitinye gushika kuri Tessa ikintu rero by'iwanyu uvuga ati okay iki ndi fier naco narakironse ndashima Imana dusangize Icyambere ndashima Imana kuba nararose family. Yewe ku ruhande rwanjye itunga rya mbere umuryango n'abantu. Ibintu rero ndashima kuba nararose family mvuga nabo bakunze kuba byanje nabo badushyigikira muri biriya akazi dukora. Iyo family rero ibyo ntararonka uno munsi ndizeye ko nzobironka biciye muri iyo family. Icy'ingenzi ndayitakaza Imana ibamezagirire cyane. Nakubwiye ikintu cya mbere ariko ndashima Imana nishimira niyo family. yep Family umuziki wampaye Imana yampaye nsaba n'Imana kubandanya yongereza family no hanze y'ibihugu byose kuko iyo family niyo izotuma hari byinshi bishikako bisumba ibyo ndiko today. Ibindi naho kwishimira nuko uwo munsi ntabwo ndi hahandi narindi kuri waiting umunsi umuziki warankuye ngaha ushira nubwo twiraga umuziki nawugize akazi cyese n'umucuruza w'inyanya n'itomati nzose kuvuga suza ucuruza niko kazi kanjye bisubira ko umuziki no munsi urambeshejeho umuziki wafise byinshi mfasha. Make step ingeze ko y'ubuzima hamwe na family ni ibintu bishimira umuziki cyane kandi bishimira mwebwe mwese muri rusange nimba ari nyabutatu nimba ari nyabune ni kuvuga mwebwe mugerageza gushikiriza ibikorwa abakunzi bacu ibikorwa dukora hamwe n'abakunzi bacu kuri ibikorwa byacu mukandushigikira wese yazagiye cyane rwose jewe mudahari ntabwo nabikora naho nabikora ntacyo byomarira ntazi umuntu atanirorera kubibaza rero kubera ko muhari mwebwe mushikiriza ibikorwa abakunzi bacu bamwe abakunzi bacu nabo bakabikunda kandi gushigikira bifasha cyane rwose Imana ibahezagiye cyane. na cyane cyane naryo bavuga ngo hatangura ubuntu w'abantu hama ibintu ubuntu burahari abantu turahari n'abandi baziyongera reka twizere yuko imbere ari heza. hama wavuze akantu ka DJ Polly bijye bintu ijya concert yabaye nabajije mu commentaire ujya mu MC yari inde ngira ntimwabashije kubona ijya commentaire. Ntabwo nshobora kwibuka MC ariko ndibuka ko yari show yari yateguwe
kuri anniversaire y'inzu ya Kristale yiwe. Byabaye umunsi sinabyitayeho gusa nakubwiye ko uwo munsi nashoboye kubabara cyane. Yep. Narabaye cyane, narabaye shock, navuze ati umuziki w'Uburundi nyine hari ibintu byinshi kabisa nashaka gutahura. Umunsi shikaho nyine nacitse. Nyine nuko nyine ndi umuntu ingufu zo gucika intege nazo mfise. Ariko yana mfise ingufu zo gucika intege mu munsi ndetse n'ubwo. Kuko baranshi sana. Intege sana kuko runini. Apodi bako pona muganije ndamubwira. Nako sinamubwiye ahubwo naridoze arabimenya. Nyuma yandikira twagufashe nabi ngo gute twagufashe nabi. Mbwira cyarabaye ariko n'ibintu bisanzwe. Isinomo peut-être mushaka kwa byabaye mutabishaka ariko cengerageje kuraba uko ibintu byagenze. Nababwira ati nawe ukuntu umira muri show mwenizo. Zo tumuzihorera bigumere muhira bose murashobora kunsubiza inyuma. Nuko bahita fara tubatse. Ushobora kuba utashigikiye, ushobora kuba washaka kurushikira cyangwa yumva ko bikwiye gushigikirwa anshigikire. Ariko uruvuga kunyangisha abandi reka abantu batakintu ushoboye barabonye show yanjye mu Kinama. Yep. Nundi shogera mu Kinama yabonye yuko nari umuntu asanzwe kuri stage wambaye umwanya ni show kwiteguriye twe nkayiteka music wambaye umwanya ukamana budget ndawukorera show nziza ishow ikajyoha. Rero ujya munsi byerekanye ko umenga nta kintu ufise. Request. Abari kuri request naza shoti mudoza. Hano turabona ko Vina tumushireko. Asante sana Lydia. Merci. Yep.